ورجعنا لكم تاني وbentornati oggi alla un'altra puntata di come dirlo in italiano. Abbiamo fatto l'altra volta o la scorsa puntata, dove trovi qua il link, come ringraziare, come rispondere al ringraziamento. Oggi vogliamo vedere insieme come possiamo chiedere scusa, come chiedere scusa a qualcuno. ازاي اطلب العذر من شخص، اتاسف لحد. في طرق كتيره. Impariamo oggi come chiedere scusa e come rispondere alle scuse. Quindi vediamo insieme quali sono le cose più importanti. اول حاجه خالص scusa او scusami, tutti e due sono informale. Scusa o scusami sono informale. طيب لو عايز اقول لحد بعد اذنك، حد ما اعرفوش، una persona, un modo formale, ecco, un modo formale, posso dire scusi con la i finale, o mi scusi. fa scusa او scusami informale, scusi او mi scusi sono formale يعني رسمي، حد ما اعرفوش، حد اكبر مني، حد رئيسي في الشغل، اللي انا بقول له حضرتك بكل بساطه عشان الناس اللي بتبقى مش فاهمه. طيب لو انا داخل على حد وبقول له بعد اذنك او معلش، كيدو سكوزا، بطلب العذر، كيدو سكوزا. posso dire mi dispiace وخلي بالكم mi dispiace تستخدم زي في الانجليزيه في الانجليش I am sorry. ممكن لما حد يتعور او mi dispiace، او ممكن اتلخبط او اخبط في حد اقول له mi dispiace سكوزا. ليها استخدامات كتير، فاهم؟ عشان لو شفناها في حاجات تانية بعد كده ما نقولش ايه ده ما انا قلتها هناك، اللي جابها هنا لا، هتلاقوها موجوده وصح وكل تمام. ف mi dispiace دي حاجه. ممكن اقول è colpa mia، colpa mia يعني ده ذنبي، it's my fault، ده غلطي، colpa mia. طيب لو عملت حاجه ما عملتهاش بدون قصد، هقول سكوزا وخلاص. ممكن اقول ايه تاني؟ ممكن ازود حاجه، اقول لك non l'ho fatto apposta، ما عملتهاش بقصد. يعني مثلا وانا ماشي خبطت في حد جامد، سكوزا non l'ho fatto apposta. او وقعت حاجه وانا ماشي، سكوزا non l'ho fatto apposta، اسف ما عملتهاش عن قصد. او non volevo farla، ما كنتش عايز اعملها يعني. طيب ما كانش رغبتي او ما كانش فكري ان انا اوصل حاجه زي كده. يعني مثلا انا بتكلم بحسن نيه قوي وجبت سيره حاجه معينه، الحاجه دي وقعت واحد في مشكله، فانا اقول له ايه؟ non era mia intenzione، يعني ما كانش فكري او ما كانش قصدي ان انا اوقعك في الحاجه دي. non era mia intenzione di fare qualcosa، non volevo dire o volevo fare questo، يعني ما كنت بقولها مش قصدي ان انا اذيك، مش قصدي ان انا اوصل للحته دي اللي هي وصلت ليها دلوقتي. non era mia intenzione. لما اقول لحد perdonami سكوزا، perdonami يعني forgive me، سامحني، forgive me، perdonami. ممكن اقول mi perdoni لو formale، perdonami informale، mi perdoni formale. يبقى كده عرفنا ازاي بطلب سكوزا، ازاي اطلب من حد انا اسف، معذره ما كنتش اقصد، ما كنتش عايز اوصلها لغير كده، او ما كنتش عايز اعملها لكده. ازاي اقول لحد سامحني. دي الحاجات الاساسيه. طيب ازاي ارد؟ come posso rispondere alle scuse؟ دي برضه حاجه مهمه. يعني حد mi chiede scusa io come devo rispondere؟ vediamo insieme. come rispondere alle scuse في كذا طريقه. ممكن اقول لحد عادي ما تقلقش، زي non ti preoccupare او non preoccuparti، ده طبعا informale عشان التي اللي فيها. non ti preoccupare او non preoccuparti يعني ما تقلقش، ما تاخدش في بالك، اوكي، حاجه كده يعني. طب لو formale هقول لك non si preoccupi. طب لو حد عمل حاجه اقول له dai non fa niente، حصل خير يعني، non fa niente يعني non importa. non è una cosa grave، cioè quando dico non è una cosa grave يعني حاجه مش كبيره. non fa niente
او non fa nulla يعني ما تاخدش في بالك عادي، اوكي تمام حلو، ما تزعلش يعني. ممكن لحد non è un problema، non è un problema يعني مش مشكله، او nessun problema ما فيش مشكله برضه، nessun problema. فممكن اقول non è un problema او nessun problema. طيب لما حد يجي يقول لي مثلا انا ما عملتهاش بقصد، بقول له انا مصدقك يعني. تي كريدو يعني انا مصدقك، تي كريدو يعني انا مصدقك او واثق في اللي انت، او ميفيدو دي تي يعني بثق فيك يعني ميفيدو دي تي. ودي برضو حاجة ممكن نحطها جميلة جدا يعني. دي كده الحاجات الأساسية، الحاجات اللي أنا أقدر أستخدمها. طبعا في حاجات تانية كتير جدا، إن كل واحد وليه طرق كتيرة جدا. إحنا بنحاول نلم الطرق الأساسية أو الكومونة quella più utilizzata da tutti. Poi ognuno al suo stile potrebbe utilizzare quello che gli pare, insomma. Estannuni la prossima puntata. Non vi dimenticate di iscrivervi al canale, attivare le notifiche e mettere mi piace, così ti arriva tutte le notifiche con tutti i video nuovi. Mi raccomando ما تنسوش انكم تشيروا الفيديو عشان الناس كلها تستفاد، ولو ما فعلش الجرس فعل الجرس، لو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، خش عندنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام، ومؤخرا حطينا كام فيديو على التيك توك بس نفس الفيديوهات بس بطريقه مختلفه. قريب خالص هنكون عندنا ديريتا لايف مع بعضينا عشان اعرف احتياجاتكم، ولو حد عنده اي استفسار انا اكون معاه. Mi raccomando, studiate, fate pratica arrivederci.